دم باش بینرین هجا خوشتویل هر جهه که هین بینری آمد کن روزانه ده روزانن خوین جیانه دا ام گلک تشتاد بینین دبنه اگر کو ام ازعاج خوشی ببینن یان دبنه اگر کو اكيد بيجن بهنامه لطنگ ببیدن روزانه خدا چه تشتک گلک جهه ازعاجیه بوده چه تشتک گلک اكيد بيجن تو ببینی جاویتا پینا خوشت بن و دبیت اگر کودما تو بچه جهه کیجی تو هر بحث الوی تشتی بکی یا نوی دیار ده بکی او بجین دلیتا پینا خوش کری بینر بنج بوی اوی خلکه خود أكثر شيء يعني كو خلك ما يدهوكي يعني أغلبت سبدهي الشولين عام حتى يازده دوازده كي بشتين قد بيتا ساعة سنو كي أكثر شيء ساعة سي حتى حفتي حركة الشولي هاي الدف ما بخل دهوكي تمام دي شولي جحيل عامة درد كفيتن خو اگر نگهی تنجی او ده هر بخو مجاله کتن درد كفيتن تو گنجك و تو جي دبي بسيارش تاجي كم چه تشتكي جواكي دا تو ازعاج خوجيت بيني چه ديار دك تو چه ببینی بوتجه ازعاجیه تو ازعاج خوشت بین خودی يعني حاليا كل دف ما تشتنا خوش جراند نوان عويز جارن دس خلتات دن هر 5 دقيقة زحمة بس زحمة ومن او تشتخرنا خوشتنا شو خو يعني أبيت جارن كمثلا خاص خازوكي خاص خوزيكي وتشتنا خوش انه كأكثر شيء بما نخوش بي از بازار خود كم كمثلا ده تجربة يسعاج مجد كات ويمشتري مجد كاتن يعني اوصى برادري برخت جيفان نفسي اخفتني قلت انكو ديار ده يعني بما هو صوت تحسب يعني خوي قالك اسعاج خوش فيت تشتيد بين يعني كواك ام دكاندار دوك عام يعني بما قالك انا خوش تو ازعاج خوش بيني وك دليدان مين تبي فيان شو دل مويني جواك دجي يعني كمثلا تو بازار خدكي تدي تقطعك دونافير تو زفري نمال ويري وش بل يعني دزيج ديات تاكرن يعني بما ناخوش دل جنت نبي ودزيج تاكرن يعني ام ظاهر دو حالات بما قالك ناخوش والله انا شخو مثلا اونلاين كيبين مثلا فوق جي اودي عندك مثلا جيجي شيخ توفينا سر اوديو نوفينا جهه ولد مخصص ذاك يدو سيارة ازدحام السيارة مثلا من بدهتن شولكي ده بيتن شولكي بنيتن كو بهتا سر اودي خو اودي كان مثلا بيتن ترمبيل تنشي ترمبيل اخو لبروستيني اودي كان اون توصل مثلا دو ديار دا قلت نيك شوانا بيساتي يعني هافت ناقليش بيد اگر كم مروف بينا خوش بيد بينا خوش بيد مثلا تشتكي جونينا مثلا مروف بينتن جلش مع العلم همي اوديتين جهيه هيكو مثلا مخصص بو جليشي وبو فلاني بس بعد هذيك جليشي هوفيتا بيرها يعني دي سار وقوف ذات كود هوفيتا عندك هنا مخصص تشتكي ناي جونا توفيو مروف ابيد بيتر شو اللي تجي هر دكانداريه بله هر از البر شد شو تشتاق بوت جهه ازعاجيه تروجانه تدا هات نوچونه تا عامه الدهوكه خودی وکی حواله میگوتی گلک جرازی بازاریت کم گل هندک جنکت دینا بازاریت گل من دی بازاری کن از بازار خود کم دی سکمی ایکی اوت خاص خازوکیت کن دی ایتن دی بشتن خیره گید گل کد خیرت گل کد پشتی چند دقیقه هر 4 یک 20 دقیقه دی سکی هر او کس هات جور و جار کدی هر گل مشتری که منی دی یعنی و هو صاد بتجهیز عجا مشتری میشی کو استشم بازار خوب کم انكو حتى نكو بخو كرينا ريجي ام دتشينا في سيكي الصباحي دي اينا فهم هروا ابد هرو وكي دوام يعني جالك جرى من هندك يعني قاعده من داناي هرو وكي درسي اس ايكي يعني دواد بين مستمر يعني خاص يدفي سيكين هم دفي سيكي دا روجانه وصلنا ترومبيلا جي حتى تشولكي بكيتا قوتي بل مثلا ده بلازا مثلا ده بشولكي كانت راستون دنا ترومبيلا بشكل بومر في ناخوش مثلا او جي نب دست اوديه شنكو شارع مجد طنجن وشو سيارة جت مشانا بيقول فيجي مفنشة مثلا سيارة خو عندك يدير رصيد حتى تشو لك يمكن أون أودي أونجي مثلا بيقول فيجي مرور جي حاقة مثلا ناحية تبروسي هاك أس رصيد بدي يجي رصيد يدي رصيد بتفاوض هيك بل كيف عندي اف ديار ديت ام بحث كين كيم ببن هر چنه بيتن خود تفيو مثلا هر ايك محسب نفسه خو بكذا هر ايك وزمير خو مثلا ايك مثلا او تشي مثلا فوق جي او دي بارسنا فوق جي جونيو بوجيري
آنیا اویدی یا شهرستانی هر نکمر وی بخویه یعنی خوب چی که زوین تو نفتشته خالته مثلا ما مرو فی سر هندی اویدی بی مازم بو طبیعه. پید وی گهورینه بله گلک جارا کاغذ سپی و خالق رشته دا دبیت نمونه گلک مروفا کد بیجن بو چی بحث خالارش تیتا کرن و بحث کاغذ سپی همینا هیتا کرن دی بیجین جبر کو پیتوی بایا اف کاغذ همیا سپی بایا بو چی اف خاله هنی آرش لیه جبر هنده اف خالارش جهه پرسیاره راست کاغذ یا سپیه بس شولوی او یا سپی بیتن هگر یا سپی نبایا بیجین بحث و خالارش نتاتا کرن لی دیری کاغذ سپی و خالارش و بروواجی جاران چاره سریا هندک تشتا ده دستید مدایه تشتی ازعاجامت کتن ما چند پی کولا هنده کریه اوه آریشه یانجی اوه دیار دا کرید چاره سر بکن جبر کو هر ایک جمع بیچکا چاره سریه ده دستینوی دا هیا